Životne priče, umjetnost, sloboda, uspjeh. Podcast S. Radio Sarajevo. Dragi naši i drage naše, dobrodošli u Podcast S sa Mirolom. Naš današnji gost je međunarodni ekspert za vodu, Dževad Kolđo. Dobro nam došli i kako ste? Bolje vas našao. Dobro, hvala Bogu. Drago mi je to čuti. Evo, mi smo danas tu da pričamo o jednoj veoma važnoj temi, a to su vode. Vode su nekako oduvijek, otkako je svijeta i vijeka, bile veoma važne za naš život i važne su za čovjeka i voda je zapravo izvor našeg života. A mi možemo reći da Bosna i Hercegovina zapravo je jako bogata kada je u pitanju upravo taj resurs sam vode. I da smo jedni od najbogatijih u Europi, ali koliko sam ja shvatila, istraživanja nam govore da će uskoro čitav svijet imati zapravo problema sa pitkom vodom. Pa kako to komentarišete? Jeste, u pravu ste, Bosna i Hercegovina je jako bogata vodom, međutim možda to nije baš najbolje raspoređeno. Ta izvorišta nisu najbolje raspoređena i nadam se da to nije neko naše prokletstvo. Znate, oni su bili bogati naftom, pa ne mislim da su baš profitirali od toga, tako da nije to baš neka sreća, ali je problem za nas same leži u činjenici da pored tako mogu reći velikih resursa vodnih, upravljanje tim vodama nije baš na najboljem nivou. Pa evo, mi smo radili jedno istraživanje na našem portalu radiosarajevo.ba gdje smo došli do nekih rezultata da 55% stanovništva u Sarajevu nije zapravo zadovoljno vodosnabdijevanjem u kantonu Sarajevu. Kako to komentarišete? A vidite, ne znam, nisam vidio tu anketu, ne znam na koji način, da li je to Customer Satisfaction Index? Da. Ili je to baš jer pazite, ne znam koliko je bilo pitanja, kakva su bila pitanja, kakvi su bili ponderi, da li su rezultati vam obrađeni tako u toj anketi da su padali recimo u skup od 1,96 standardnih devijacija, pa da možete reći da je 95% tačnost te ankete, to ne znam. Malo mi previše, izvinjavam se, malo mi previše malo mi je to jako loš rezultat, ne bi ga očekivao. Ja ne bi tako odgovorio, iskreno da vam kažem, kao građanin Sarajeva. Kad me pitali recimo 2017. možda bih bio tako, sada već ne bih. Ovoliko koliko ja boravim u Sarajevu, ali moja porodica je većinom tu, ne vidim baš tolike probleme. Znate, sad sam u Malaviju upravo kao ekspert Svjetske banke, radim kao Independent Verification Agent i upravo sam analizirao zadovoljstvo potrošača i čak u tom Malaviju je 55% zadovoljnih gdje imaju vodu možda 7-8 sati dnevno. Znači, malo mi je, da li je baš, izražavam malo sumnju u rezultate te ankete, mada u nas se vrlo često, znate, ako se krene s nekim, kako da kažem, reklamnim slogan, neko pokrene nešto ne valja, onda to i ne valja. Voda u Sarajevskom vodovodu trenutno i sistem koji snabdijeva vodom se smatra da je sistem 24/7. Znači imamo kontinuirano vodosnabdijevanje. Da li dolazi do povremenih prekida? Naravno, to se dešava. Koliko su oni česti, da li se mogu? Naravno, može se uvijek bolje. Da, ali ne bi rekao da je to sad neki ekskluzivni problem kantona Sarajevo. U svim zajednicama i gradovima imamo prekide vodosnabdijevanja s vremena na vrijeme, da li zbog kvarova, da li zbog izmjene infrastrukture. Vidite, kada se radi, postoje dvije vrste incidenta u sistemu, odnosno dvije vrste prekida. Jedan je prekid koji je planski. Znači, vi imate plan i kažete ja ću tada i tada započeti radove, uradit ću to i tada ću završiti. Morate razraditi taj plan. Ne. Druga vrsta prekida je incident. Na incident ne možete utjecati. Kad se desi da pukne cijev, evo nama, ja sam u Saudijskoj Arabiji radio u Džedi, nama je cijev 2 metra prečnika pukla zato što je brza željeznica, neko je napravio brzu željeznicu koja povezuje Medinu, Džedu i Meku za 2,5 sata, 500 km, a taj voz prelazio preko naše cijevi. I onda je došlo do požara na željezničkoj stanci, teške mašine su došle da poprave stancu, da gase stancu i polomili su našu cijev. Većina Džede, skoro 90% Džede je ostalo bez vode. Stavljiva se iz mora, desalinizacijom. Sad, Saudijska Arabija je drugačija država. Ja sam vodio taj projekat i mogu reći nekad, tad sam osjetio kako nekad demokratija i ono gdje nema demokratije, da demokratija nije uvijek dobra, znate. Kažu da je Sokrates, čini mi se rekao,
ne vjerujem u demokratiju dok od 3 čobana mogu nadglasati Aristotela i mene. Jo. Tako i ovdje, neću vam pričati cijelu priču šta se sve tu izdešavalo. U jednom momentu kad je došao ministar, i ja sam bio više frustriran, jer šta god prođem da uradim, da napravim plan, da uradim, ja ne mogu, jer imam $1 milijardu, smo imali budžet, ali ja hoću da potrošim 300.000, ne mogu bez nekakvih 1000 birokratskih zavrzlama. Dok nije došao ministar, to sve prelomio, neću vam reći kako i kako je to sve izgledalo, bolno za neke. Nakon toga mogao sam zaustaviti taj voz. I znači od četvrtka poslijepodne do utorka ujutro voz nije saobraćao. Jer su mi popravili našu cijev. Da. Kad je tako. Sad, kako ovdje to funkcioniše? Malo drugačije. Puno drugačije. Ovdje kada vodovod hoće da nešto uradi, ja mislim da treba 1000 dozvola neki da dobije od opštine, od kantona, od federacije, više nemam pojma od kojeg ministarstva i naravno da to sve usporava stvar. Ne postoji uopšte one urgentne, incidentne procedure koje se mogu primijeniti momentalno. Sad, s druge strane, kada imate plansko isključenje, vi morate napraviti dobar plan. Na dobar plan potroši se jako puno vremena. Znači, morate znati kad ste zatvorili vodu. Najbitnije u sistemu je da sistem, znate kako, voda se pumpa iz rezervara i napuni se rezervoar kao ova čaša. Taj rezervoar bi bio projektovan u idealnim uslovima da snabdijeva potrošače 24 sata. Znači, mi uvijek nastojimo u dobrim sistemima da uradimo sve to za nekih 16 sati da ne potrošimo vodu iz rezervara. Problem nastaje onog momenta kad je rezervar prazan. Nakon toga vam se desi kaže, mi popravili kvar, pustili vodu, pojavio se drugi. A taj drugi se pojavio zato što su ostali rezervari bez vode. Kad ste pustili vodu, to je isto kao da ste šokirali sistem, znači i šamarali ste ga. Koliko god oni sporo otvarali te ventile, izazvali su hidrauličke udare koji su i onako loše cijevi, jednostavno doveli u situaciju kolapsa i dobili ste nova curenja. Znači, plan je osnova da kažete, vidite vremensku prognozu, vidite da će biti užasno vrijeme, pa nećete taj dan raditi na cjevovodu, ako baš niste radili 3 godine i sad ste našli baš dan kad je nekakav crveni meteoalarm, to je suludo, stupidno, zaista. I znači, plan prije svega, ako već ne može da se uradi za 24 sata, onda se mora obezbijediti voda kroz bypasse. Znači, morate naći način kako ćete povezati privremene cjevovode, spojiti ih najprije, obezbijediti vodu da rezervari, ja bi tako uradio, naravno ako mi neko dozvolio, uglavnom mi dozvoli. A sad, ako ne uradite tako, onda vam se desi ovo što vam se desi. Pa da, evo, kada već pričamo o tim problemima sa snabdijevanjem vodom, značajan broj ispitanika, zapravo većina njih, smatra da glavni grad prečesto ostaje bez vode, te se plaše da bi sada kada dođe ovi ljetni mjeseci mogla biti situacija još gora. Kako smo stigli do ovakvog stanja nakon godina iskustva sa redukcijom? Primjerca, jedan od ispitanika nam je rekao da su redukcije zamijenile rekonstrukcije. Zanimljivo konstatacija. Vidite, znači imate fizičke gubitke, kao jedan osnova NRV-a. Sistem svaki, čak i onaj najnoviji, najbolji, ima te gubitke. On ne mogu biti nula. Da. Ne postoje sistemi sa fizičkim gubicima nula. Mi imamo jedan indikator, zove se Unavoidable Annual Real Losses, znači stvarni fizički gubici na godišnjem nivou. I to je jedna empirijska formula po kojoj mi sračunavamo, svaki sistem ima svoj URL, kako ga zovemo. Znači imate, zavisi od pritiska u sistemu, zavisi od dužine mreže, zavisi od broja priključaka, zavisi od dužine mreže koja prolazi kroz privatne priključke, kroz privatne posjede, jer vam oni nisu baš uvijek dostupni. I znači, i naravno pritisak je najdominantniji u svemu tome. Ti gubici su neizbježni, znači ne treba pokušavati uopšte da ih se smanji. Sada, kad je nekada poslije rata, mislim da je gradonačelnik Sarajeva, ne da mislim nego znam, je bio, ratni gradonačelnik je bio profesor hidrotehnike i pobrinuo se da je poslije rata sistem u velikoj mjeri bio rehabilitiran, znači rehabilitovan, popravljen. Najveća greška koja tada nastaje sa onima koji upravljaju vodovodnim sistemima da misle da je to sad urađeno, ne treba više ništa raditi. Ne. Rat sa gubicima se nikada dobiti ne može. Nikada. Znači, vi uvijek vodite rat i morate biti u ofanzivi. Dok god ste vi u ofanzivi, vi držite gubitke na nekom nivou. Čim vi prestanete, odete spavat, oni rastu. Da. I kad narastu na jednu mjeru, kao što su narasli 2017. u Sarajevu, dolazi do kolapsa sistema. Sad je što je najgore u svemu tome.
Ogromna je razlika. Dok god sistem ima kontinuirano vodosnabdijevanje 24/7 i kada počnu redukcije, i to mi zovemo intermittent water supplying system, to je sistem sa redukcijama, jel? Da. Sve je tad vam sve pada u vodu, a vode nema. Znači, tada vam jednostavno više ne možete ni jednu onu metodologiju za smanjenje gubitaka koju biste primijenili i koje su, hajde kažemo, jeftinije, efikasnije, vi je ne možete primijeniti kad imate intermitent. Na primjer, zvučna detekcija curenja više je neprimjenjiva. Zašto? Zato što kad biste vi radili zvučnu detekciju curenja, ljudi su dobili vodu, troše vodu, stvaraju zvukove. Znači, ne možete uopšte, potpuno radite neke sa gasom, puštate gas koji je užasno skup. Znači, vodi se računa da uvijek imate 24/7. Neko je ovdje u Sarajevu, ja ne znam zaista ko, nakon rata zaboravio da treba održavati sistem i jednostavno se prepustilo to nekoj stihiji, kad je, svi su to gurali pod tepih, ja mislim, svjedok sam svega toga. Guralo se pod tepih i onda u jednom momentu kad je to došlo da više ne može, da smo imali stalne redukcije 2017. godine, onda je neko krenuo u obnovu. To što se tada krenulo, vi sada imate te konsekvence, zašto se često dešava da se sistem održava. Da li se te operation maintenance obavlja na najbolji mogući način? Nisam siguran, čak mislim ne, ali kako god, to su neke stvari koje građani Sarajeva će sigurno osjećati još prilično vremena. Da. Evo, većina onih koji su odazvali našem tom istraživanju ističe nekoliko problema. To su zastarjela infrastruktura i postrojenja, nestručnost, odnosno kako vele nedostatak kapaciteta vika, te zanimljivo ilegalne priključke. Koji su po vama najdojmljiviji razlozi za ovakvo stanje zapravo? Pa fizički gubici su uvijek najdominantniji, to nema govora. Radio sam u 300 vodovodnih sistema na 3 kontinenta. Nisam nikada, vidio sam u jednom mjestu, mislim, ako je sistem veličine kao što je Sarajevo, sad neko selo može imati da imate fudbalski stadion koji zaljeva vodu, pa obično su oni svi lokalni fudbalski klubovi, tamo neki gradonačelnik i neki lokalni političari u upravnom odboru, nemojte u ovom našem slat račun, onda budu komercijalni gubici veći ili ti apparent loss budu veći nego fizički, ali to je jako rijetko, znači moraju biti fizički gubici. Već sam vam rekao, znači fizički gubici se ne mogu svesti na nulu, komercijalni gubici mogu. Da. To je ogromna razlika. I tako da u suštini komercijalni gubici, ali kada se radi akcija, prvo morate smanjiti komercijalne gubitke. Reći vam i zašto. Komercijalni gubici su skuplji. Litar vode u Sarajevu koja se izgubi kroz krađu vode je 10 puta skuplja nego litar vode kroz fizičke gubitke. U svakom sistemu sa kontinuiranim vodosnabdjevanjem je tako. Jer kada vi imate curenje vode na ulici, evo ovdje ispred FIS-a, to je voda koja curi, ali se ne može prodati. Da. Svi imaju vodu. Neće niko kupiti više vode nego što mu treba. I znači ušteda je na proizvodnji vode. I izražava se kroz proizvodnu cijenu vode. Za razliku od toga, ako vi kradete vodu, to je maloprodajna cijena vode koja je oko 10 puta uvijek veća i vi biste trebali znači da je platiti kroz maloprodajni. Zato se uvijek prvo rješavaju komercijalni gubici, on se dovedu na nulu ili blizu nule. Ima još jedan element, zove se unbilled authorized consumption, znači neobračunata legalna potrošnja i to je originalno zamišljeno po metodologiji Svjetske asocijacije za vode da služi recimo za vlastite svrhe vodovodnog preduzeća. Na primjer kad peru cjevovod. On će oprati cjevovod, potrošit će neku vodu, ali neće fakturisati to, neće fakturisati sami sebi tu vodu koju su potrošili. Da. Međutim, uvijek se tu provuče. Znači kad napravite jednu malu rupicu, svi se mi provučemo kroz tu rupicu, koliko god je malo. Tako vam je tu, onda tu oni ubacite neki fudbalski klub, te obično vatrogasci su tu, ako imate hidrantsku mrežu pa kupe vodu sa hidranata, hidranti nemaju vodomjere. Isto tako vrlo često sakralni objekti, crkve, džamije, one su u toj kategoriji. Ali bez obzira, fizički gubici su uvijek dominantni. Kako mi dođemo uopšte do toga da se neko ilegalno priključi na vodu? A vidite, iz mog iskustva, svašta sam se nagledao u životu, znači, prvo nećete imati sad u centru Sarajeva ilegalni priključak, male vjerovatnoće, neko će vidjeti. Imate ih, uvijek će to biti u onim malo prigradskim područjima, i reću nešto, ali ograđuju se, znači, ne kažem da je tako u Sarajevu. Ali gdje god sam ja radio, te ilegalne priključke koje sam ja ufatio su priključili radnici vodovoda. Da. Ko zna,
Ko zna u vašem komšiluku koji ćete ventil zatvoriti, ne može priključiti vodu dok je priključak pod pritiskom. Znači moraju zatvoriti negdje vodu da vam isključi vodosnabdijevanje. Ko to zna osim neku vodovodu? Tako da je to logično razumijevanje. Ali u suštini jednostavno ilegalni priključci su samo jedan, moram priznati glavni element komercijalnih gubitaka, ali imate isto tako, možete imati legalni priključak, a da imate ilegalnu slavinu česmu recimo u bašti i zaljevate ilegalno. Da. Možete imate hiljade tih načina kako možete imati magnet koji stave na to sve komercijalni gubici, stave magnet pa uspore vodomjer. Stari vodomjeri su na to bili ili ga okrenu ako nema plomba na vodomjeru, okrenu ga pa s jedne strane pokazuje, ide malo na drugu stranu. Bezbroj ima tih. Evo, obzirom da znam da radite širom svijeta, da li su to neki problemi, neke prečice koji naše stanovništvo nalazi ili jednostavno u čitavom svijetu se ljudi snalaze na razne načine ilegalni? Znate što je, ja sam jednom kongresu pitao direktora vodovoda u Cirihu, imate li ilegalne priključke? Kaže, imamo naravno. I šta se desi kad ga uhvatite? Kaže, pa isključimo ga sa vode, idemo u krivična prijava i kazna od 18.000 franaka. I sve je riješeno. I opet se nađe neko koji ufate. Da li je to neki naš odavdje otišao tamo? Čisto sumnjam, mislim da niko nije imun na tako, pogotovo gdje je voda skuplja. Pazite, kod nas je voda, budimo iskreni, voda je jeftina. Znači nigdje, ja ne znam da sam nigdje u nekim, u Africi, evo sad radim u Dar es Salamu, voda je skuplja nego u Sarajevu, u Dar es Salamu. Znate šta je u Dar es Salamu naša, koliko god vam bila mala plata? Znate šta je ona za nekoga ko radi u Dar es Salamu, a da ne kaže nekoga ko radi pored Dar es Salama? Znači, ima goreg od goreg. Evo sada, prije nego što smo započeli naš podcast, spomenuli ste da ste upravo došli iz Ukrajine. Šta ste tamo radili kada je u pitanju voda? Vidite, dobio sam prije par mjeseci poziv Crvenog krsta, Međunarodnog Crvenog krsta. Neko se je sjetio da sam ja radio u Ukrajini prije rata i da poznajem te vodovodne sisteme, s obzirom da su tu, baš sam bio u ratnoj zoni, znači Časiv Jar, Slovjanski, Kramatorski. Ostali su naravno, kako su došla ratna dejstva, Rusi su osvojili određene teritorije, presjekli su određene cjevovode, raketirali su određene cjevovode i došlo je do prekida u vodosnabdijevanju. Sad sam ja bio član jedne međunarodne grupe koja je odšla tamo, napravili smo neke urgentne mjere da se određena područja odmah obezbijede vodom, a sada radimo na planu i programu. Sad su još neke moje kolege odšle ponovo, evo, upravo sam se čuo kad sam dolazio ovdje sa njima, i pravimo plan i program koji će Crveni krst provesti u djelo da se, tu se radi o nekih 3 milijuna ljudi. Da. Znači, tih 3 milijuna ljudi treba da dobije, hajde kažemo, nećemo reći baš uredno vodosnabdijevanje, ali da bar imaju svaki dan vodu od 10 sati. Da. U stvari nisam mogao to zaista odbiti, ja sam u ratu bio u Sarajevu, čitav rat sa suprugom, sa 2 bebe tada i vrlo dobro znam kako je bilo nositi vodu. Ja sam u Pofalićima živio, nosio sam vodu sa Pofalića za bebe i tada su dolazili neki ljudi da pomognu nama, tako da jednostavno nisam, mnogi su mi govorili sad ćeš tamo, jednostavno nisam to mogao odbiti, morao sam. Mislim da ste išli sa neke ljudske strane prije svega. Evo da se vratimo ponovo na Sarajevo, građani se ovdje također veoma često žale na kvalitetu vode. Kakva je u stvari voda koju mi pijemo? Odlično. Znači, možete sarajevskom vodovodu zamjeriti, ali to nije veze s sarajevskim vodovodom, znači Bog nam je dragi dao da pijemo podzemnu vodu. I možete se žaliti na bilo šta, ali kvalitet vode to je mantra koju vam prodaju trgovci filterima i bocama ovom flaširanom vodom. Znači, kakva god da vam je voda u Bosni i Hercegovini, urbanim vodovodnim sistemima, ne govorim za ove seoske, ja govorim urbanim vodovodnim sistemima, znači voda se ta kontroliše, imaju svoj laboratorij, imate Zavod za javno zdravstvo, voda je izuzetno kvalitetna. Pijete, ona je uvijek kvalitetnija nego boca iz PET ambalaže. Znači, ta PET ambalaža, ako je bila izložena suncu 10 sekundi, ona je ispustila otrov. I tu vodu ne bi trebalo da pijete, pogotovo vi žene. Znači, iza toga stojim, ali priznaću, nije to moja oblast, ali evo pogledajte, naći ćete na internetu šta misle stručnjaci za tu oblast, šta misle doktori koji se izražavaju. Znači, to je neka mantra, mislim da je guraju ovi koji prodaju vodu, pazite, vi kubik vode u Sarajevu je ona najjeftinija tarifa je marka i 10, čini mi se, jel? Koliko košta jedna boca plastična vode? 2 marke, jel? Znači, vi platite 500 do 1000 puta više nešto što
morate naći način da to prodate. Da biste to prodali morate imati jako dobar marketing i morate ubijeti ljude, prepasti ih. Najbolji način nešto probate je da prepatnete ove. Sada imate masu reklama onih lijekova i svega pa vas prepadaju nas, nije samo vas, i mene prepadaju, ali mislim da kvalitet vode zaista nije upitan i rećom, svaki sistem ima 3 integriteta. Jedan je fizički integritet, drugi je hidraulički integritet i treći je integritet kvaliteta vode. Naravno, oni su povezani i mogu utjecati jedan na drugi. Ali da bi se integritet kvaliteta vode, da bi ga ugrozila ova dva, dok je voda pod pritiskom, ne može vam ući nikakve nečistoće. Naravno, ako ste imali prekid, neki kvar, nećete odmah tu vodu piti. Morate sačekati da oteče, pa ćete nakon toga piti. Zavod za javno odranstvo garantuje, ja nemam razloga da sumnjam, gledao sam te rezultate, zaista nemam razloga da sumnjam. U to mi još pijemo podzemnu vodu, jako kvalitetnu. Ja tu ne vidim, zaista ne vidim tu problem. Evo, moram da priznam da ste me iznenadili i sama mislim sad da li sam pala na marketing ili šta je u pitanju. Stvarno bih rekla da je flaširana voda dosta i čišća i zdravija od ove koju imamo iz česme. Sad kad vam podijelio, ali ne smijem, bojim se tužbi, kad vam podijelio kakve sam ja te fabrike voda vidio po svijetu, iz kakvih izvorišta, kroz kakve cijevi snabdijevaju, ne biste nikad pili. Ali evo, to je naravno svačije, ne čuma da se neko otrova zbog plastične, ali jednostavno nije zdrava, dokazano je da nije zdrava i jednostavno zaista u Sarajevu, pogotovo u Sarajevu. Evo sad da ste u nekom dole u Slavoniji gdje je ravnica, gdje imate puno željeza u vodi pa da kažete eto zbog toga pijete u flašama, ali u Sarajevu ja ne vidim taj razlog, ja neću piti i ne pijem, niti je bilo ko moj pije, ako vam to nešto znači. Meni znači lično. Hvala vam mnogo. Stvarno sam dosta novih stvari čula i naučila i moram da kažem da mi je stvarno drago što imamo jednog takvog, pa ja ću reći eksperta kada je u pitanju i voda i vodosnabdijevanje i ovi problemi. Hvala vam. Podcast S. Radio Sarajevo.